uMajozi lona umdidili waseHlanzeni. Njengoba iy'nsizwa zimi la entabeni zilindele umzimba wenduna yethu yaseHlanzeni ukuthi sihlangabeze namhlanje, sizohlangana la siyithathe sihambe nayo induna sisekhaya. Uma sesifike ekhaya lapha-ke sibe sesishiyile abomndeni, ibona bomndeni abazobona ukuthi benjani, bese kuthi iy'nsika zona bese ziyasuka-ke lapho-ke abomndeni ngesikhathi induna sebeyigezile bese ziyaphuthwa ziye emakhaya. Bese kuthi kusasa ekuseni izwa zonke ngo-10 zizophinda ihlangane futhi emathole ehholo, seyilindele ukuthi zilindele umdidili omkhulu. Sey'suka-ke lapho bese ziyahamba ziyaphi-ke la kuhlangenwe khona sekulungisela usuku lomngcwabo. Sesiyakhona emangcwabeni njengoba sila selinde wona umzimba-ke wenduna.